iti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ya kung makapagtrabaho, gapo iti ot-ot ti sakak paray. Di nakpay pinaturong iti rabe. Kaano anang rugi ti sakit ti sakam? Asus, limtag mo. Uwan nga rod paray. Idi nagpurak, idi bangkag ko. Ha? Addan sa napurak, asaan na makitkita paray. Apay ngamin adi aglisid na kita kung kunam adi makit kita. Tapno di mo madalapos. Oh. Ay, saan ka nga saso iti kasta paray? Ha? Tama nga nukumaro, ti marikirignak. Ibagam ka ni Marito yan. Daing kay kit ipakita iti doktor tapno maaga sa. Ay, saan na mabalain? Kumaro ka no, tinakaibaan no ipanti doktor. Di ano samlatan, dahil ut-ut na. Oh. Imbaon ko ni tuyang ka, anang ayab iti albularyaw. Madda ka no napanan na, paray. Sino nga albularyo? Nila kay agi daw, paray. Ha? Oho, mamati ka iti dayjay alakay. Tinto man la ibagbaga na apartyen yun. Wano iluto yun. Anya ka di ti pakada ni Kwarog. Mabayag ka di manan itinapanan na. Amo man iti dayjay ataaw. Makitan to kung kuna nakidin. Oh. Kanayon mo't na pumanaw ni Kwarog. Ay, Jack makasakdo, tanasakit ti sakak. Barang makakitan iti asawain na. No, apay mo't akanayon amabastad. Kasano? Kit nagkapoy nga garam. Di naklatultula din. Ay, agtal na ka man. Ay, Ay, di nakidda-kiddayan nakasta. Ay, dakas aya. Dinungdungo ka. Iso akidda-kiddayan ka. Ay, saan akidday ti panang ipakita iti panagdungo? Karaman aminin Ay, ingkakot ijay barangay hulen. Maliwayam man nga tanti trabaho. Mapanak mo ta talaga. Uray, saan mo nga ibaga? Kapanan niya, una na to yang. Inak man di tabalay ni Ama Agi daw. Nakitam ka day no adda di tabalay da Kwaraw. Nakita mo ti di arubayan da. Dumanon kayo ay di balay da. Ay, agyaman na Kwaraw. Nawanan yaman na. Ay, madamag ko man nana. Apay amasapol yun ni Apong Agi daw. Umay na kumakitaan ni Tatam Abadong tamasakay. Ha? Ay, sana ni Ama Agi daw, ti kasapulan ti masakit. No di kat doktor. Day tangarod timbagakin ni Badong ngam agung umag. Ni kano Ama Agi dog ti kaya na. Ha? Ala, pagustuhan niya, uno day tati kayat na. Ngam no para kanyak. Nasaysaya at no agpa-doktor langan. Marey, mamati ka kadi iti erbularyaw. Depende, Maray. Adda nga min dagiti erbularyo ang mangusar ka dagiti bulbulong apagtapal. Makaagas mo. Adamet erbularyo amang orasyon kano iti ipaluto da nga agpaay kadagiti nangasing iti masakit. Day tatisan ko apat dyan, Maray. Inuugma pamatay. Apay, anadamag mau. Ay, nasao ngamin ni Enteng, anasakit kano tisakan ni Pari Badong. Kat ni kano lakay agido, ti pinaayaban na amangagas ken kuana. Di da pay lakat impan iti doktor. Day tangarod mo ti insingasing kano ni Enteng. Anggam ko namat ni Pari Badong, akay kayat na nila kay agido. Nakadulnot sa kano nga may. Kanya ka diti maipaay ko ken kabasang. Ay na, Ama. Ayapan ka kuma, tao may musantigwaran ni Badong kaw. Agan na no aya ni Badong mo, basang. Nabayag basitin, nga adda kasla na sinit itisakan na. Limtag pa yan Ita, aguri-gurang. Ay, delikado no kasta alumtag. Kan kasla na sinit. Taapay adelikadaw, Ama. Numabaybayan, makaungay tinangasing kinibadong mo. Anya ngay ti mapasamak no makaunget da. Ang mga nualaan dan ni badong mo.
Kadwada ni Jay Lubong nga ayanda. Ha? Adda ka di sa bali alubong da, ama? Saan ka di amay may sa tilubaong? Sa bali ti Lubong dagiti sana makitkita, basang. Kasta ka day. Ay, umay kayo nga ruden, ama. Tamangan no alaan dang agpayso ni Badungkaw. Di pa'y katawan Badungkaw. Imbag tayo may kayo, ama. Ay na, nagsakit nga minan ti sakak. Kasla masinsinit ti riknak. Ay, kita man barok. Ay, sos! Nakadalapos ka iti sana makitkita. Ha? Ay, nakapungtot da. Kat binales da ka. Anya nga itateramidam, ama. Agpalti ka iti kalding. Yatang tayo ti dalem na. Iti ayan tinagpuuram. Maluto ka di ti karni ti kalding, ama. Masapol la maituno. Mangilasin iti dalem. Kendat duma akarne. Kaano nga maiyatang, ama? Iluto yu amin ti karne. Agsubliak into nagsipnget. Kasyak ti mangyatang iti ayan ti nagpuuram. Ay, no maiyatang ka di, ama. Maikat ka din ti sakit ti sakak. Depende. Numapnek da iti yatang tayo. Ay, aliang arod, ama. Mga yabak iti kadwa ka mang partay. Kan mangiluto iti karnit kalday. Mala. Agsubliak inton malem. Ama Agido, naggapo kayo kadi ija balay da pari Badong. Wen, kapitana. Nakadalapos namin ni Badong iti sana makitkita. Ay, apay, madalapos aya dagiti saan amakit kita, ama Agido. Papay kit dinasaan. Kate, anya ngay nga ruti aramiden nyo, tapno maimbagan ni pari Badong. Masapol ngagpartida iti kaldeng. Yatang tidaduma akarne, kendalem na. Tapno maimbagan ni Badong. Ay, asino nga'y timangan ka dagijay? Kanain dagiti dinalapos ni Badong nga sana makitkita. Ama, mangan ayamet dagiti kunkunam anang dalapos kan ni pari Badong. Apay kit dinasaan. Binales da ni Badong. Isuatap no maagasan. Ay aywan na ida. Babaan iti karne. Kendalem ti kaldeng. Kapanam, apawng. Inak mangyatang. Ijay ayan da Badong. Nakadalapos nga may iti sana makitkita. Ha? Pangyatangam nga yapaw. Pudno ka diti kunam, asa na makitkita? Pudno launay. Pay ngay amang dangranda, apaw. Saan da amang dangran? No saan mo idasaktan? Ha? Kasano nga rod nga asaan tayo ida masaktan? Kat di damot makita, apaw. Saan ka ngagsaw iti kasta? Amangan no si kamat ti saktanda. Ha? Saktandak ka day? Uray saan ko idadi ng ran? Kasano? Numasaktanda iti bagbagam. Amangan no day tangiwat mo ti dangranda. Ah, ay saan mo't apaw? Dita ka nga ruden. Tamapanak dita balay ni Badong. Itan samot ang mapandi arbularyo iti balayaw, maritoyang. Inton sumipnget ka na umaray. Agpayso nga ta. Dayta ita at ipaliiwan tayo no agpayso.
No kasano nga ta amadala, pusti sana makitkita. Apay adida aglisay no makita da tayaw. Di tayo mat nga rod ida makita. Day tamot ti pampanunot ko kumaray. Aglisid ako maa. Ta saan tayo mo't ida makita? Ay, win nga rod. Kung natidad duma sa bale, ti lubong da. Nga maapay nga rod nga umay da pailaang dito'y lubong tayaw. Saan amaw-awatan ti mapaspasamak. Jakman amo no pudno amasaktan dagita saan makitkita. Kastamot ti ko na ni Ama Agi daw. Naimbagan ka din ni tata ba taong apang? Nukinan dagiti sana makitkita ti atang. Sigurado ang maimbagan ni Badong. Nungay sandaking nanapaw. Anya nga ti mapasamak. Kaawatan asanda kayat ti atang. Masapol asukatan. Anya? Agpili da pa iti mayatang? Ti taon tupay kat agpili iti makan. Kastamot kadakwada adi makitkita. Agpili damat. Ay, saan nga rod asigurado ang maimbagan ni tata ba daw? Apang? Inakitaan no kinanda ti atang wano saan. Sigurado ang maimbagan kan ba daw? Takinanda tinayatang. Ay na, nagot-ot mo iti dirabi ama. Inino ti panagimbag na barok. Talaga akasta. Ay, sapay kumaangarod ama. Kimaro mga mintutot na. Limtagin na pirme. Amangan no aduda anadalapos mo. Kasta nga ta. Mangiluto kayo pa itikas iti sigaw. Inaktumanin yatang into nagsipngat. Mang partiyak ka di manayng ama. Anya pa'y ngay. Ay, At adda nga umapal ti dadduma anadang ram. No yatangam ti dadduma. Idinto ta ti dadduma ket saan. ay kung na makaanayin day jay. Ay madiang nga rod no agiin napal da. Ay sumalagaya makimaro ti sakit na idirabe ay. Nay. Ay, nakasarukod ka pa'y mula ang paray. Kung nakmano'y nagasan na ka ni Ama Agi daw. May nagyatang. Ngam kastoy pa'y mula ta paray. Nagot out. Ay, Duwan sapay kanu akal ding ti pinartim. uwin nga rod paray. Kit ibaga na pa amang partiyak kanupay iti baboy. Anya, baboy? Kasto ti maisingasing ko paray. Ingka iti doktor. No saan kalata ang maimbagan? Ayaban nyo manayin, day ta amang ngagas. Ay, adda kanumanin na makaungit ti sana makitkita paray. Ha? Apayaya pabasulan niyaw, dagiti saan na makitkita. Day tamang amin timbaga ni Ama Agi to paray. Ingkay kit di iti doktor paray. Mang tidak iti aramatan niyaw. Amok adakilen ti gaston. Kapo iti kalding apinartim. Namin ano tayo ang naglutaw kan nangyatang. Ngam kumaro meklat ta day tasakam. Aggurigur ka meklat ta. Kimaro mo't ngagpaiso to ya. Anya nga tanong padasin ta timbagan ni parinteng. Anya timbaga ni Kapitan. Inta ka no ipakita iti doktor. Nang tid pa iti aramatin ta, amapan iti doktor. Tulong na kano kadata. Imbag man tanang tad. Mala, intangarod ipakita iti doktor. Ay, wait. Mapanta. Talaga marigata na. Ay na, naut-out. Naggatayl. Ay na, aglaminak pa into yang. Ay, madidaytan ba daw? Apay nga aglamin ka. Ay, yang arod ama. Basta malaminak. Nasakit launay ti saka. Kaging gangato ti tumang. Nga timbaga ti doktor to yang. Allergy ka now. Amangan no addanakan mo ang naikontra.
Wano adda samrid ang nasagid mo. Nabaybayan iso ang nag-infeksyon. Permi ang naggatahil ididamaw. Kinudkod ko kinudkod, iso ang nagsugat. Sa imbabad mo itinarugit adanom, idinagdalos ka ijay pag naantidanom ijay kanal. Anya nga itanteramidin tatuyang. Adain resita ti doktor nga agas at tumaram. Inakgatangang tapno maimbagan ka. Ay, padasig man. Baring mayat ti agas ng resita ti doktor. Masapol apagtali na idem anadalos ka no day tasakam. Saan mo nga ibabad itinarugit adanom? Dayta ti ko na ti doktor. Nga main infection daytan. Apaw, impandamot ni Tata Badong di ospital. Saan na maagasan ti doktor? Tinakadalapos, iti di makitkita. Ha? Agpahiso ka di ang nakadalapos iti sana makitkita ni Tata Badong, apaw? Di mo ka di nakita tinapasamak kinitatambadong. Arami iti sana makitkita dayjay. Ang namin anumatan ngayon niya tangan niyaw. San latamot nga agimbag. Maimbagan to. Tapay kaslaling et basta mapunas. Kano ka di ngayon niya tangam iti karnit kaldaing? San mo't anaimbagan? Amangan no sa bali tinangan iti inyatang ko. Ha? Kinang ka di ti asaw kada pusa. Wano marabutay tapaw. Ay, amo pa'y ngay. Saan ko matabinantayan ti atang? Wano, amangan no si katinangan, kwarog. Ha? Ay, sanak amang mga niti atang, apaw. Ay, kumusta ti marikrik ng paray? Ay, mayatin pare. Mayat, tinresita ti doktor nga agas. No, hindi pa ila kuma nagpa-doktor ka, di mayat kuma. Oh, Ay, kunaklaki din umaagasan ni Ama Agi daw. Saan mo't gayam? agdwa-dwa iti ibagbaga ngamin ni Ama Agi daw. Ay, agyaman akunay king kapare No di nagpinilit ang mapan ti doktor. Agsaksakitak pailaan ko ma. Ay, rumbeng la at tulungan ka ta kumpare ka. Isong aglaylayon ka, kapitan. Tanasaya at tugalin pare. Ay, una. Ay, kumpare ta nga ron, di tulungan ka. Iso adak kalayaman king kapare Uwan pare, awan anya man na. Ay, paray, papanan nyo nga ita. Ay, mapang kami ijibangkag ko pare. Awan mo din ti sakit ti sagat. Pinaimbag ti agas. Ayabam to kadipay ni Ama Agido, no ada sa gubanit mo. Ay, saanin pare. May mayat mo lang ti doktor. Mayat mo ti pa nagsarita yu kindi Kapitan Itay ijay dalan, badam. Nagyaman aking kwa na. Una, no di nakapinilit anapan iti doktor, saan ka kumaan na imbagan? Uwin nga rod. Imbaglaki din tapinilit na. Uray siya, agyaman akmet ken kwa na inton agkita kamay. Nasaya at kapitan ni Parinteng. Managtulong tuyan. Ay na, tatabadong, no adda sa gubanit, doktor ti pagpakitaan. Saan mon nga orayen ako maro, sakpay nga agpakonsulta ka iti doktor. Hala sigay, didan tinagibusan ti sabalipay, aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Step Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdangal. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan
Enteng! Ay, umayak man agpariir dito terse na marikwanang. Tani, pirme ti pudot ti panawon nita. Ay na, isunsapay nga awan umay gumatang tamasadot arumwa dagiti tattaaw. Ngamen, uray agpayong ka, talaga ang nagpudot. Kita apay ngay ni Marituyang ne, kita man ne. At nga, kasla agirig-irig mat amag na, ay, nabartak samay. Maululaw sa amat. Ay, iso nga agirig-irig, tamaulaw siguro, tanabartak. Marituyang, agan ano ka? Apay akasta ti pannagnam. Ay, jakman amaw, no anya ti pagululawak ko kumaray. Anya ka naw? Maulaw ka na. Na, ay, Marituyang, apay maulaw ka. Ay, daytoy sa pudot ti panawon. Wenno daytoy kinaawan ti makukwartak ti makagapaw. Ay, uray siyak nga rod. Maulawak mo't. Itay pa'y bigat ang marikrik nakdaytoy. Da kayo laang aya. Ay, makalawas matan nga agulaw-ulawak. Kunak man no siyak laeng ti addakas to'y amarikrik na. Uray gayam da kayaw. Ay, gapon samot iti daytoy akinapudot ti panawon nita. Wano, daytoy kinaawan ti kwarta tayo, ti pagululawan tayo. Kat gapo ta maulaw tayaw, tawan makukwarta tayaw. Kasanungay. Awan pa'y buena mano, katnay anya ti orasan. Ay, katda kamin akan ni Marituyang timang buena mano itilakom, marikwanang. Kasano kayo ang makapagbuena mano? No awan mo't kwartayo, ako nayaw. Apay, san amabalin nga buena mano iti utang maray. Wen nga rod mare, agbuena mano kami man iti utang. Mayat maribanang. Suerte ti agbuena mano iti utang. Ay, katuwan agkaramayat. Ay, sumardin kayo. Ay, ura yula ikatakatawa. Ay, saan kayo apautangan? Agbuy na maano kayo kat iti utangan? Saan na mabalin Kunami, ano mabalin, mare. Ay, matuangak samot tani tinakaro nga ulaw ko. Oo, nanay. Makita marikwana. Matuwang ka noon ni Marituyang. Matuangan? Ay, matuang ako ni ti ulaw ka. Itaraytan ija ospital, wala. Ay, saan dak nga itaray ija ospital. Kasano ka nga rod ang maagasan? Kunak nga raw da pautangan na kaun. Umdasan day tanga agas ko marikwanang. Anya? Ay, sos. Ay, maulawak samot. Ay, saan kayo mo't nga agid na maulaw, Ay, pautangan na kami ngaminan. Marikwanang. Na Tapno agimbag kamen iti panagulaw, me. Ay, unay daytan nga style yaw. Nagtulag kayon samot. Ay, maulawa ka talagan, maribanang. Ay, matuang ka. Ay, uray siya. Ay, maulaw ako na. Ala. Saan kayo na maulaw? Tapautangan kayo. Ay, maray. Ay, simbayatan tirignak. Namin pinsan anapukaw ti ulaw kaw. Uray siya. Badang! Nakaturog ka man ni Malaldawan. Ayunay kami tay. Makapakingtod kami tuyang. Ayuray ala na murmura yan. Aglutukan! At may lutaw. Napanak imutang di tatersina ni Marikwanang. Pinautangan na ka? Kinunagdakkel din nakasurat di sangwanan ti tersina na. Abawal ti utang. Nagin uulawak nga raw. Diri na maakun tawang kanintan. Anya, naginuulaw ka. Hey, mapanak sa amin aginuulaw Ay di naktuladan tamakadlaw ni Marikwanang. Lutwam kit den day ta inutang ko abagas kan sidaan. Day talamat maturog tar aramidam. Kitanya kumangay ti kayat mong aramiday. Ay kating kalinisan di bang kagatap no makamula ka itinatang. Na ito akin napudot ti panawin. Ay, pakpakawan mo ta. Maturog aklangan nga agmalmalan. Kaya't maulawak iti kinapudot na.
Na, sino nga tadya agor orok? Imalaldawan. Sapay nagpigsa. Kunakon ka ni Inteng. Riingak man. Inteng. Ay, agriing ka. Inteng. Si Mangpet kamat gaya man. Kun Anyat aramidam. Nakaturog akit kitam. Kunak man no napan ka ije barangay hall. Ha? Ay, masadutak na nagpudot. Ay, kasanungay dagiti trabaho nga agor oray ijay. Ay, bayam nga aguray da. Ay, aguray ka. Anya day ta igamaw. Inutang ko kan ni Marikwanang. Ha? Bagas kan si Daan. Ay, agluto ka man nga raw, tanay. Medyo maulaw akong itibisin ko. Ay, una yun. Abin tayo samot diti kabildatan kat makarik na iti panagulaw. Ay, da ito'y ngamin nakaro apodot ti panawon ita. Siyak, maulawak, gapo iti kinaawan ti kwarta. Ay, wunsa. Awan mat kwarta. Amin tayo, awan makukwarta na. Tikag lang nga rodon ti panawan. Tikag pa'y ti pitaka. Yan. Ingkakid agluton, bumangon ka ditan. Huston ti panaturog mo. Nasubra mo ti maturog. Ay, uray sobra ti turog ko. Si kati agluto, bumangon na to. Ito makaluto ka. Apay akas ti panagdam kwaraw. Nakainom ka? Saan kagawad? Saan ka nakainom? Agtumba-tumba ka, Mal. Maulawak nga raw. Na, amin tayon samot, tanditi kabildatan kat makarikrik na iti panagulaw. Awan ngamin kwarta. Kat, kasano ko maamaadaan ka iti kwarta kat di ka matagpaspasada, iti tricycle mo. Makapasadot mo't ngamin tagpasada ta nagpudaw. Ita, agreklamo ka, maulaw ka, gaputawan kwartam. Mabalinti umutang iti soft drinks kagawad. Di ko man nakalamlami es. Ay, may sa kamot. Umay kamot lagayam umutang. Bayadak tawin to na da kwarta. Kanon to, amaadaan kay ti kwarta. Kat saan kamot nga agtrab-trabahaw? Pautangan da ko na, tamakain inuma kaon. Isun sa ti pagululawak. Sige ka, numatuangak dito isang wanan ti Tersinam, basol mau. Aso, sinyaramidan nakpa iti basol kaw. Isu apa utangan na kaon. May salayang matabuti ti soft drink ti utangay. Pangagas ko lang iti panagululaw kaon. Ay, unay kamutin pare. Ay, saan ka nakita, pare? Pwede nak makita magmagnaak dung pare nakidain. Dandaniak pa yung natwang. Ay, saan mo ta, pare? Talaga lang nga saan ka nakita. Kaputa, maululawak. Ay, imposible. Adinak nakita. Ay, maululawak kami na talaga. Ha? Sanay, nagkaro ti pudot ti panawin na. Si kalaang ayati maululaw. Ay, uray siya gayam. Maululawak mitin. Ay, katagpada ta, pare. Ha? Ay, dahito kinaawan ti kwartak ti rason. No, apay nga agulawak mit ti 1/4. Oh. Ay, wensa. Tauray siya, nanipod hindi awan makukwarta. Maululawak mitin, pare. Ay, inakman iturog ki di. Ay, agawid kan, pare. Ay, wala. Naggapuak mit ije barangay hall. Kit nung mapanak dito barangay hall, pare. Ay, saan ka na mapantawan tao dita? Apay ngawan. Pinagawid kong dagiti kakagawad. Uray siya kaagawid akmutan. Makaturturog ak ngamin. Ay, mapanak ko mga rod agpatulong, pare. Ha? Ay, agpatulong ka? Wen, pare. Ano kasano ang amadan iti danom may irigasyon. Tapno makapagmula kami mitin kinituyang ka. Ay, saan na ka matulungan? Andang iti maitulong mikan ka? Oh. Ay, pagpatulungan. Ngayon saan ada kayo nga opisyal iti barangay, pare? Tilan tumot ngamin malaglagip mau. Agmula-mula ka pa lang. Kahit na, pare. Iso ti solusyon. Tapno madan iti kwarta. Masapul nga agmula. Maulawak paikit din amang panunot iti dayta nga ibagbagam. Inakman la maturugan.
Apay, nagapuam ka ba dong? Mapanak ko dita barangay hall. Ang mawan mo't kano ti tao dita, maray. Talaga nga awan. Tapi nagawid na kami ni Kapitan. Nagpudot mo't nga minunay ti panawon. Way, nasabat ko itay. Mapan ka no maturang. Kit mapanak ko maagpatulong. Takayat ko iti agmula. Agmula ka? Way, iso nga mintimbaga ni tuyang ka. Kanayon nga griklamaw. Takanayon ka no, maululaw. Ay alangan nga may manan dito Teresina. Kat ipambar na ang maulaw. Tapno umutang. Dahita nga rod kay. Mabayin akong mare. Utang nga utang. Mala, agmulakan ka ba dong? Ammom nga men, da kami nga opisyal. Nga awan makukwarta na. Maululaw kami mat, iso akasapulan may tagi na na. Apay nga ay tawan mo't tinakapila dito'y paradaan at tricycle. Awanan ti mayat nga agbiyahe, nana. Apay, Masadot kami na tricycle driver, ta nagpudot ti panawangin. Maulaw kami paikit din kahit kasano nga rod ang makaudong ak ngayon no awan pasada. Ay, agudong kaya. Katuan, makita mo't anak kay gamak itibas kay. Mala, ano sa nga roden ti tricycle ko pagluganan. Apay aya, Basta, lumugan kan. ay nakwaraw kaanutan tupay ang makadanon ijay ilay. Kat ang sarda-sardeng mo dati tricycle mo. At adupay ti panagsardeng na ngam jay panagapantina. Isungarod ako nagnanusan. Na, nagsardeng manan. Agandar ka mutin Agandar kan kunak na Na, masapol pa ya pampagam tapno agaban kay. Jak namin maibibiyahin nana. Si madutak namin ngagpasada. Na, nagsardeng manan. Pampagak manin Ay unay matang. Aldawan, nagpudutan ti panawang. Maulawak tumanan iti pudaw. Jak ka matanagan. Basta pampagak day taon. Agandar manay. Imbag pa'y ni kumparim abadong, tanakitak alimbabas dito'y balay itay parbangon. Taapay alimbabas. Nagsapan. Sa dino nga, ti papanan na. Mapan ka no, ijay bangkag na. Anya ko mga ti aramidin na ijibangkag na. Siyempre, mapanag mula. Anya kumapay ngay. Makamula mo't ayakit, nakapudpudot ti panawin. Ban-banugan na lang ti bagina. Kasano ako nam abambanugan na ti bagina. Kat nakapanunot iti wagas, tapno maadaan iti kwarta. Sika ngay, awan lat mapanunot mo, tapno maadaan ka iti kwarta. Anya nga awan nga ibagbagam mo dita. Mat maturog ka laang mat ngagmalmalam. Kasano nga rod, amadaan ka iti kwarta. Urayak nga rod ti honorarium ko. Ay na, manula ang madya honorarium mo nga orayam, inteng. Ay di kakot mapanag mula, di bangkag mo. Ay di nakman surwan. Nay. Ay, kasano nga taitan. Awanen ti maisa ang inton bigat. Naibusan di inutang ko ni Marikuanang. Ay, makaulaw at talaga ti kastoy. Day, kwarag. Anya day tararami, day. Tarimaan nagdayto'y tricycle ka, tatabataw. Kababay nga ipasadak, no agkarasardang. Kasla kakalkali mga minday ta tricycle mo. Inton malpas ko ang matarimaan. Wasi nga ka na imbag, tapno napintas no ipasadak. Ay, di pala ko mga inaramid mo day ta. Sakla na kaamiris, itinlugan ko ni Nana Tuyang. Kasta ya. Nasken nga agtrabaho tayo, tapno maddan tayo iti kwarta. Narigat itan, ti awan kwarta na. Nangro na itan, napudot ti panawain. Agulaw ka, apirme. Ay, pudno day tatabataw. Iso ang madigayam ti naka-istambay latan. Asino nga ti tataulan di aso may? Salaki! Asino ka nga tatakaw? Awan matakaw mo dito'y balay. Ambong awan, pare. Ha? Kinsa anak nga may agtakaw dito balayaw. Lumabasak lang. Na,
Nagsapakan alumabas pare. Ay kat mapanak man hindi ta bangkag ko pare. Aya, Narigat ti maldawan, ta napudot ti panawain. ay pudno gayam ti imbagan ni Banang. Mapan ka ijay bangkag mau. Ay kat wala pare. Mapan ko man kita, dagiti mula. Ah, Ay na, nagmamayat ti tubo da pare. Ay. aya, ay ngam di nakman papaapalan. Ay kat sigurado nga adun to ti mailakaw kabunga da pare. Ha, Kat no adun to ti mailakaw. Adun to mat ti kwarta. na. Ay kat saan to mat na maulaw ni tuyang ka. Tadun to ti kwarta mi pare. Ket nutikag. Kasano ang nakamula ka? Impamuspusak pare. Oh! Nalakalang, mat ngay pamuspusan. Ay, maulawak, Enteng. Ha, Jakon makaluto iti kanam. apay ngay maulaw ka dungaw. Awan kwartak. Awan maigatang ko iti mailuto. Ay, nasken nga agtinulong ta. Agtinulong nga. Mapantamad agmula ijay bangkag ta. Kas inaramid da pari ba daw? No nagpudot. Naaramid to pa'y da pari ba dong? Di takit din kabailan. Intan, tapno makaadota ti may mula. Agam kabailak nga ta. Kat maululawak. Maimbagan to, di ta panagulaw mo. No, adanton may gamanta akwarta. Sige. Intangarudan. Limpyo matan ti panagnam maritoyang. Saan kan amaululaw? Nadlaw mo met gayam day ta marekwanang. Gun, sana kun amaululaw. Imbagman no kasta. Siyak, adapay laang panagululaw ka. Nay, apay ngay maray. Ay na, maulawak amang kwenta kadagiti utang yaw dito'y tersinak. Ay, agasak day tanga ulaw mo maray. Tagbayad akaun. Kasta, ay imbagman. Naikat mo tan nga agpay so ti panagululaw ka. Katuan na. Ay, nay, nimut maribanang day ta sumungan. Ay, maribanang! Maululaw ka kadipay! Ay, saanan? Adagamin kwartamin kan ni Enteng. Ay kat agbayad kayo nga rodan, tapno saan ako na maulaw. Mala, tapno mapreskwan tayaw. Mga lakaman nga rod itinalamis as soup drinks maray. Tainumin tayaw. Ay kasta ati mayata. Agbayad kayo lang nga rodan, gumatang kayo pa itilakaw. Siyakmat ng tigumatang iti tinapay. Agpili kayo iti kayat yaw. Jay adda palaman na wano awan. Ay, di kang ginaan ti pilyag. Marikwanang, ayan ditaw, di kang ginaan alakom at tinapay. Adda dita sango maray. Pilyo mo. Ay, kabaranggayan. Agtrabaho kayo, tapno adda kwartayo. Ala, sige. Di naman pinagdibusan ti sa balipay. Aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon. Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC. Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman ka ba iting kay panagdangan. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. At damit ka no agparparang await lida yan ti kurbada kalsada iti batog ti dakkel apon ti kayo abaliti paray. Ha? Ada ka no aya? Adda ka no paray. Yay. Idi na minsan narabe. Adda ka no limabas igay. Aguray ka man. Apay, paray. Mamati kamit lang aya iti white lady akong kunada. Ay, mamati ka paray. No, adu di ti agis istorya nga adda ka no nakita da white liday. Ha? Ay, Oh? Diyak la mamati iti dayta paray. Malaksid lang
No sakti nakakita. Iso, mamati ak. Ay, ti salbag a parentingan. Saan ka no mamati ti white lady tuyang? Kano gistorya ka ngamin, akit tayo nakapapatay. Saan kat adagita white lady kas kadaan niya laditan? Apay, di ka mamatay iti dayta. Kasta kakidi mo da. Amin laki nga ibagak kontraman. Tanya kumangay ti serbiday ta apag tak-tak-takam iti oras mo. Amapan itog tugawan di tangay si istoryaan. Adda nga rod ka no ti white lady ngagparparang ijay. Naata inulit na. Ay, intaki din nagtrabaho iyabang kagta. Bot-bot ngam lang ti bagbagay. Baka umang amin dayjay apare ba daw? Anya. Awan lakit, white lady. Di mo pa na istoryain. Kaisumat ati kayat na. Idi siguro ang ada white lady. Agam no ita, awanin. Anya ti amom. Mga nagpaisumat nga da. Uray man no po nung nga ada white lady nga agparparang ija ayan ti balitay. Saan aparikot dayta para kanyak? Oh. Sa bagay, no saan dalakit di adangran ti tao. Wan Ang saan aday ta, ti istoryaan ko man ni Badong. Ta mataktak lang. Hawanin na. Uray sakit mataktakak matin amapan iji barangay hun. Nagkunamot kan ka nga da white lady, kabadong. Dahil dila kay magnaw, akaruba tayo, maray. Anya? No lumabas na kano idi ijay, at damay sa ababay ang nakabado iti puraw, ang nakatugaw iti sirok ti dakkel a baliti ang nakatalikod, kin ati dog ti buok na. Ha? No maminsan, nakatakdar iti igid ti kalsada ang nakatalikod. Kasta? Ningay ko arog, no ada nakit-kita na kasta. Ang mga no ilusyon mo lang dayta, tatabataw. Ilusyon? Anya nga ilusyon? Manon titawin ko a chiptano dito'y barangay tayaw. Ngam awampay nakit-kita. Ay, nagpadaan nyo lang ni Uncle Mau. No di kay mamatay, siyak, mamatiak, 100% kwaraw. Amangan mo't no agpaiso ti ibagbaga di kabadong, kwarog. Mala, Ay. bayan yaw. Padasak man ti lumabas ijay itirabe ay. Barang no adda makita nga white lady. Naturod ka ano kasta? Paliiwak man nga agpaisaw no adda white lady. Tano adda, arme kaw. Awan mo tiyag parang nga white lady, tatabataw. Saan siguro nagpakita ka da kayo kwaraw? Da kayo nga'y. Adda ka din nagpakita ka da kayaw. Ay, Wayne, nakita ka din na minsan, arabe, kwaraw. Anya? Aw? Kung kunayo lang siguro dahi tatabataw. At dako naklangarudain. Tapno mamati ka, ulit-ulitam, ti mapanto agpaliw ijay. Marang maranaam, ti panagparang na. Angkal, ito yung kun nga iparada ti tricycle ka. Dumusag ta ditawi. Ay, alang nga rod. Ay, magmagnata na. Umakan. Umasidag ta iti kurbada a kalsada. Iti batog ti dakkel apon ti balite, angkal. Magnatakit din. Kasi digmit. Makitam ti makitkitak, angkal. Anya day jay aya. Nadag silsilaw a kandila iti asidag ti balite. Adamaan ni nagkuha nakabistida iti puraw. Kita ma. Ada white lady. Angkal, tumaray ta! Kurang! Ay, urayin na! Wait for me! Benang! Ay, Ay, di ka pa nakadanon dito ridaw. Ngam at pokpokaw ka, intay. pastragan na kami ka ni Kurang! Oh my God! Ay, darasam ka rog. Ay, apay aya, anyat na pasama. Mga noo may ti white lady. Anya? Anya, nakakita da kwarog kan kapitan iti white lady.
Ay na, Maray. Kasta unay apartak ti tricycle ni Kwarog iti rabi adimanon iti paraangan ti balay. Idi kuan, agpukpok kaumat ni Enteng. Anya? No kasta, pudno nga raw nga ada white lady. Mas daawak nga rod. Pudnon samot nga mi nga ada white lady nga agparparang. Amangan mo't no adda di babae anatay ijay iti aksidente. Awan mo ti amok ada mag-akasta, marituyang. Sigurado nga agbutang dagiti kakalugaran tayo a lumabas iji abanda no kasta arabi eh. Guri-gurak sa hamatan itinalaw sa butang ko iti rabi ay ang kail. Saan na, Kwarog? Di ka gurgurigor. Umay ka, Kwarog, di ka batbati. Ang kail. Umadani manin ti sardam. Inton kwan. Rumabiin tumanain. Ay, guri-gurak nga talaga ng kail. Para lang dayjay, gurigor ka. Kasanaw, feelings ko iti rabi ay. Nakaangkas ti white lady ti tricycle kaw. Timayab samot ti nagraman kararwak gapo iti butang kaw. Kasanon nga iti panagrundayo ita arabi Kwarog. Naglanganak may langang kail. Sa nabalay tadamot dagiti kakadwak. Isudan ti mapan nagrunda. Dahito'y katirigan na numaminsan. Salitkit di ti kastoy abyan. Mamati ka ba't siguro kanya akong paray? Palikot kulakit nga raw mabutangan ni Kwarog nga agrunda. Ay kitaramidam amin nakabailam kas kapitan paray. Anya? Mga ramid ka iti pamayan. Tapno mapapanaw da ita white lady. Parparang iti igit ti kalsada dito masakupan ti barangay. Tangay sika ti kapitan. Masapul ang naturid ka paray. Mapan mo ka sarita. Tapno pumanawan dito yung lugar tayo. Kit saan nga agparparang. Apay, ada kastamot aya, akasaritam ti white lady. Anya ka din ti mapaspasamaken ka ba daw? Apay ito yan. Kas kalag mo yung agkatkatawang agmaymaysa. Ay panawan nakman dito. Kaya't ko nga ipapasita, di pa nagkatawak. Sumargang ka kunanay! Kano pa'y anang rugi dito? Ay agtal na ka magkunagmay. Sana nga agmauyong. Makakatawag lang kadakwaraw kin parinting di rabi. Ay, amukan ba daw? Sikatin ang loko kadakwarog ken kapitan idirabi niya. Ay agtal na ka man. Sasawom mo dita. Balbalaagan ka ba daw? Isardeng mo day nga aramin mo. No di mo kayat nga dadakas ama pasamakan ka. Anya. Pero warak ita arabi ibanang. Ta kaduak dagiti tanaw da mapanagrunda. Di ka mabutang. Ang mga nada makita yo a white lady. Saanin? Nagpakita pa ti white lady. Tiliwak Saan arumbang mapankit di agparang-parang kadagiti lumabas at tao? Ay, ado ti agbutang. Angam no siya, naturidak unay. Aday ta, nasingya kong ti kandila. Itungkil ko dito igit ti kurbada kalsada. Kalpasan na, isuot ka ti puraw abistida ni Tuya. Sakto agabungot iti nangisay. Dito ya kaon ngagdagdar. Kampay iday. May sak away tliday. Sige ka magnatayo lang ta dito. Dito po. Uwan, kapitan. Dagitay dan ta parinteng. Hagturong dan ditaw. Ay, agpustuwa ka na yung bag. Tabut-but ngag ida. Kapitan. Agsardang kayo. Bataan nyo, Dejo. The white lady ang makikita. Dejo man, oh. Ayan na. Aywan. Ay, sinalbagkit di dita white lady. Takanayon nga agparparang dita. Anya, iti aramidan tayo, Kapitan. Magpidot ka man iti bingkol ta, barsakan tayo dita white lady. Kita man doon ti mapasamak. Sige, Kapitan. Oh, kakadwa. Agpidot kayo iti barsak tayo iti white lady.
Barsa ka, timan. O sige. Tulungan ka! Yay! Nagsaot yung White Lady? Lalaki! Sa akin ni Badaw! Ha? Sak ni Badaw! Hey! Sus! Hey! Asot na to! Hey! Maripidaw! Uy, paray! Sa tayo! Ay, kasyanda ka! Ay, ko! Ter aramidem dito iti kastoy nga oras ti rabi. Apay nga da ka dito. Si Kagayam, tagpampamarang a White Lady, nakangisngisit ka. Anay ka, anay nagsakit na giti tama ti bato paray. Ay, basol mo. Nagkunangamin ken ka akas dyan ka aramidem. Laklakayan ka. Ngam day talamang lukloko ti aramidang. Urayak la nagburigaw kapoy ti aramid mau. Ay, pangasyo Ipandak ko may iti ospital. Ay, nagsakitan ti bagbagik ka nagiti tama ti batbataw. Sige ko raw. Ano sa nyo man, taipan nyo ni pari ba daw iti ospital? Anya? Sakti mangipan? Naggurigurak lang arudan kapoy ti aramid na. Ipan ko pa ilay di ospital. Makitam, limit litum ti bagem, gapoy ti panang batudaken ka. Ay, agyaman tayo may nakinita dito ospital tuyang. Kinapudno na, danda ni Jack kayat ti umay, nga main masoronaken ka. Anya, Kuna lang arud idiken kan, adi ka agar aramay, no di mo kayat nga dadakes ama pasamaken ka. Anya nga itinaramid mau. ay, yak pagarapon nga minabar sa akin dak iti bato tuyang. Jakla pagarupan. Animat gayam pari badong tagpampambarang a White Lady. Ijay igid ti kalsada. Ay, mas dawak Awan matswildo na ang mga ramid iti kasjay kuma. Ay, kaasimat ni pari badong abinarbarsakyo iti bato. Ay, basol na Nagkunang amin nga aramidan na ti kasjay. Ay, amok akayat laang ni pari badong ti bumales. Gapo kadagiti imbagam idikon kuana, adi ka mamati iti White Lady. Ay, wala niya. Kasla-kas tama ti mapampanunot ko, dunga. Ay, nagadukit din aya at ila aramidan ti tao dito'y lubong. Ay, talagamit. Ay, makapakatawa ang makapasurun. Anusam nga rod nga ipakaawat ka ni pari badong. Pudno, anawaya tayo nga agaramid iti kay kayat tayo. Ngam, adalat tamot makuna alimitasyon para kadagita abambanag. Nakaawid ka mo't gaya mon ka ba dong? Oh, kumusta kan nga ay? Ay, nasaya at matan maray. Naimbaga ka. Dandanikan. Naimbag tabataw, saan abala? Ay, naimbag nga raw. Ta saan da ka pinaltugan da pare inting maray. Nagyaman kayaw, tataba daw. Tawanak iti day di arabi Tanuat daak. Sigurado akakaasi kayo kanya. Waraw. Ng mga nuaging gaita, kat saan ka pailang nga makapagna. Naimbag ta na agasa na, dagiti dunor mo pari ba daw? Ay, uwan paray. Kitagyaman akmanan iti panangipan nyo kanyak iti ospital. Katwan mo ta. Anya ngay nga raw. Ay, pakawanan na kumaa paray. Ay, dumawat ka iti pamakawan kanyak. Kalpasan na. Agaramid kan tumanan iti Jack Gusto. Kasta? Ay, saan nila paray. Nadidigrak mo tayo. Ikare, agbalbaliw akong paray. Very good no kasta. Basta tong palam day ta karim. Walang problema sa akin. Ay natatabadong, saan ngamin nga ang angaw tinaramid yun? Ala, sapay la ko mga rod, tadi yun ululitan. Ala, sigay! Ditan, tinagibusan ti sabali po ay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Yesya Tumlid. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez.
Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.